Kei te whai te iwi o ngā ruahine I ngā hua o te Peneheni, I roto I tā rātau whakataunga tiriti. Kei te takiwā o Taranaki etahi kaupapa hinu nui o Aotearoa. Nā, hei tā te iwi, kua roa rātau e aukatihia ana ki waho I aua mahi. Ko te karanga, tukuna rātau ki roto. I te pā o mā whitiwhiti I Kānihi, I te tonga o Taranaki I Waitohungia he whakaetanga, I wainga nui I a ngā ruahine me te karauna. He haina I te whakaaetanga kokoraho I waenga I te iwi o ngā ruahine me te karauna te kaupapa nui o te rā. O roki mātou e whai ana tēnei kaupapa, a mainoa mātou tūpuna. I tukuna atu te mana o te minitatake kreme o Chris Finlayson ki te mema pāremata mo Wanganui kia Chester Burrows e waitohu I te whakaaetanga whiriwhiri me te iwi nei. It would be great if Ngā Ruahine were wanting to invest back into their community or to return the profits to be invested back into their community. Ko te mana o te taha tonga o te maunga o Taranaki te whāinga matua a te iwi. Kia kite ai, kia rongo ai rātau te āwhatanga I tō tātou nei take. Take nui tonu mai rāno, a ka puta mai tau araru ki ringo I tō tātou iwi a Ngā Ruahine. With regards to oil and gas, that's a different kaupapa. The Crown has said that they are not interested, certainly not as far as settling it upon Māori. They're looking, I would assume, is more in a co-management role. Ngā Ruahine will certainly be going for, hopefully, for ownership rights and see where we go from there. E hea kēnei ngā tau mahi keri hinu e whakahaere hiana I tēnei rohe. Engari kāore anō he paku hua kia taka atu ki te iwi o ngā ruahine. Nā tērā e whai ana rātau kia uru ngā hua Peneheni ki roto I tō rātau whakataunga tiriti. Engari ka ua te huarahi whai hua mai te hinu me te Peneheni. There are some pretty sticky issues there. Some of them have already been covered by legislation. It's difficult to undo that without sort of ripping the lid off a can of worms. But what we do know is that Minister Finlayson has said that he's very keen to progress the claim. At the moment, we're hoping that we can settle as soon as possible so that we can get on and do whatever we've got to do to get there. Aha koa tonu tēnā, e manako tonu ana te iwi ka oti te whakataunga I mua o te paunga o ngā toru tau e tū mai nei. Roihana Nuri, Te Karere.